truly. And with my companions, Miss Joanne and two others. Pinunta di pandemya, interong diluta, mumpanik day tatago, amin hi abobre-bobre. Na-disturbo ekonomiya, yakin mato'y presyo, main mo'y makinig, marpudom ang pobre. Dito tumaon, amor ya iba, Teta Corbay di umali, ang mas pa'y napikpiksa, umulog to gobyerno, ya kumulog taon Kristo, o tujuman aya argo, ya mama iten kobi. Dumakta kor gardinero, inumluday tatago, di makorbay negosyante, way oha umon negosyo, ohan-ohan ng dating COVID, disiplina ni taguan, unusar to face mask, yawaday distansa. Dito tumaon, amor ya iba, Teta Corbay di umali, ang mas pa'y napikpiksa, umulot to gobyerno, ya kumulog taon Kristo, o tujuman aya arko, ya mama ihiten kobi. Umunod to protocol, iya adita umon ngohe, kamapot tuun amin, yami huwang tuguk-ogi. Umunod taon amin, pangkip hipong hodang, kamapot ti ohan-oha, an mait ang malauhan. Dito tumaon, amor ya iba, Teta Corbay di umali, ang mas pa'y napikpiksa, umulog taong gobyerno, ya kumulog taon Kristo, o tujuman aya argo, ya mama iten kobi. Umunod to origin, tamait makwarantin, narigat makwarantin, tepong tukti-tuktok, maitikom hitatago, yamas pa'y pamilya, o tumor to origin, tapumik sa tuon amin. Dito tumaon, amor ya iba, Teta Corbay di umali, ang mas pa'y napikpiksa, umulog taong gobyerno, ya kumulog taon Kristo, o tujuman aya arko, ya mama ihiten kobi. O tujuman aya arko, ya mama ihiten kobi.